Tabarira njeru ya gutambia maai kuri muingi wa Loitoktok kaunti-ini ya Kajiado itanyitwo kuhuthira muigana wa ciringi mirioni 1.6 na igukorwo ikiguna aikari matanyihiire 2,000 kuma gicigo-ini giki. Muingi wa gicigo giki ugukorwo ukihumurwo minoga na thabari iria makoretwo makioha guthie bururi-ini wa Tanzania gwetha maai maria matariirie makoretwo makienderio ciringi 50 o hari mutungi wa lita 20. Unauziwa maji ndoo moja shilingi 50 ya Kenya. Hiyo ndoo moja shilingi 50 ya Kenya, kama unarudi bila una. Gikundi kia andu a wendi mwega nio marugamirire tabarira eno na hari muthenya lita 50 nicio iria mukagirwo ni aikari, na kuringana nao uteithio uyu ni ugukorwo uri wa kiguni kinene kurio. Watu wengi sana wamejaa huku kuishi, kwa hivyo calculate itakuwa ni zaidi ya watu 2,000 ndio wanatumia hii maji bila mizigo. Ona kuri uguo muingi itura-ini riri ni uritio kugeria kuhuthira maai na njira iria ciagiriire niguo gutigirira gutire na wanangi ungicungiriria thina wa maai ringi. Punda yenyewe imekuwa relaxed, hazitumiki tena kutembea hadi mbali kwenda kuleta maji, wamama wenyewe wanajiletea maji. Handũ-inĩ ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.